Vianočná párty Made by Vaculík musí byť vždy super. Od zamestnancov, klientov, dodávateľov, výnimočných hostí až po tú najvzácnejšiu návštevu, všetci sa chcú poriadne baviť. A nám je vždy tak trochu ľúto, že párty ráno skončí. Preto sme to tentokrát urobili inak. Na 12 mesiacov sme s 12 ľuďmi z agentúry pre 12 výhercov pripravili 12 drinkov spojených s 12 nezabudnutelnými zážitkami. Ako to fungovalo? Napríklad takto vyzerala upútavka na výhru s našou finančnou riaditeľkou. Un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quelle passée celle-là encore? La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. J'avais pas vu ma brosse à dents. Aujourd'hui. A pour demain, j'ai un devoir d'anglais. A takýto zážitok mal potom šťastný výherca. Ďalší mesiac sme si kvôli výhre prenajali celý autobus aj s cigánskou kapelou. Potom si šéfka z Tatrabanky užila travesty show aj so svojím alter egom na pódiu. A aprílová zabíjačka pre chalanov z Teska skrátka nemohla dopadnúť lepšie. Takže prvé 4 mesiace sú za nami, ale party Made by Vaculík nekončí.